Здравейте, моето видео на ovaj канal. Денес как я правим setup тур. И го setupот. Така, еве. Имам първо тастатура, цървени случаи, вакуум случаи. Мислим да е добра. Купил съм я на Амазону. Мисля има да е другаде. Добра тастатура, искрено. Ево. Имам и GetJust Mouse, купил съм го исто на Амазону. Wireless, добър е за гейминг. Така, wireless. Ovo su JBL slušalice. Kupio sam ih u jednu prodavnicu, ne znam kako se... Dobri su za gaming, nisam imao drugi gamerske da uzmem i tako. Tako da, idemo sad na glavnu rabotu. To je monitor. Ja znam da je PlayStation 4 od 2026. godinu, to... Znam da je to cringe malo, ali što da radim, taj. I ovaj monitor je 24 inča, Acer na HDMI je 100 Hz, ovo je PlayStation 4 250 GB, dobar. Ovo sam kupio lično za mikrofon kad će se mi stići sutra. Radit ćemo unboxing, tako da svi uključite zvonce da se subscribe-ate u moj kanal, da vas stigne novi video. Ovo ne znam kada ću ga uploadat, tako da, tako. Evo, ja ću sad ući u, na primjer igrat ćemo, ući ću u Roblox. Nemojte hejtat, ja ne igram ovo, igram u mlađi brat. Jer malo mi govori. Ostavi ga da igra. Tako da, evo. Evo. Evo, ući ću sad tu. Koju igru da uđem? Ljudi, ja ću ući u Geometry Dash. Evo sad ćemo otići redim. Evo vlezemo. Da čujete kako se radi ovu tastaturu, kako radi. Sad ćemo ući. Evo ga. Nećemo ovo sveti RGB. Dobar je. Evo ga. Ono dobra fora da možete i tu igrat. Na ovo. Skače, to ćete vidjeti. Evo uđemo na ovo, vidite sad. Joj, koliko sam loš. I možete mi napišite u komentarima kakva je vaša marka tastature. Danas ne znam da li će biti live. Neće biti, ne. Neće biti što nemam toliko 50 subscribera. Ali bit će 2 videa, ja mislim da će biti 2 videa. I bit će svaki... U 7 sati svaki dan će biti live. Ne, live videa će staviti svaki dan. Ovako, petak, subota i nedelja će biti 2 videa. U jedan danu, 2 videa. I bit će dobro. Tako da, sad moram da pokažem kako rade. Nisam igrao od kad sam se rodio. Nema veze. Sad ću pamet. Jebim mu sve, nema veze. Neću psuvat. To je malo nedobro od moje strane, tako da... Evo sad ću sad... Vidimo se na narednom videu. Pao, puf!